Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke engabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphothi izindaba zami manje ungakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba lethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke zizokhala-ke laphana-ke kuveza-ke okuzokwenziwa-ke laphana-ke yibo-ke abe-MK-ke nge-GNU-na-ke laphana-ke mhla zingu-15 Disemba-ke laphana-ke eMoses Mabhida-ke vela nokuthi angifuni mina ukuthi unekuzwe ngaphandle nje udlala-ke ividiyo uyizele wena konke-ke kwividiyo-ke laphana ngicela laphana usizele ividiyo ngene ama-comments-ke laphana-ke futhi ubhale ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly ngomhla ka-15 kule nyanga esizoyiqala uDisemba siyobe sigcwalise lenkundla yaseMoses Mabhida Stadium sizo-celebrate ukuzalwa komkhonto. At the same time sizobuza iGNU ukuthi baphi labantu enibalidayo uma ngabe bonke abantu bezogcwala emkhontweni. Sizobe sibabuza sifuna ukwazi man. Damn it shit man. Sila. Allegedly. Sila. On the 15th of December, Sila. Wake mbona ismile phela, never serious kangaka. Haw. Smile.